Ripa, Mungkin. apa kan bang pelajaran sejak guru ah? Magenep banget. Olahraga man, pelajaran bahasa Indonesia man. Begitu takon ini hobi aja guru. Man, apa hobi cia? Oh, bincangnya, abis kan? Ngigel. Weh, ngigel apa tuh? Ngigel panya Brahma. Yeh, tuh sih ngigel nak loh tuh. Udah main bincangnya. Nah, cangkal mulai lu. Apa Ripa tuh? Mana kayak yang gede jak dari bencong tuh. Yang ngigel nak loh. Jangan ini beli. Pakai daun biu. Emang lebe man. Dan marah kan? Beli, busan yang di sekolah takon ini hobi aja guru nih. Man, apa hobi Ripa? Ngigel. Weh, wow ngigel. Man, ngigel apa dah? Panya Brahma. Ini ngigel banyak Brahmo deh. Ngigel nak loh tuh. Emang sih tadi ngigel kita beli. Bukannya sing tadi Ripa. Cuman beli sing setuju Ripa ngigel gitu. Tuh nak loh lah tuh nama. Men seharusnya hobi apa beli? Paling loh nga hobi tinju kan Ripa. Ini nama manis sakit beli cak preman kan. Sing Ripa nih nulungin. Kan uang doh. Paling loong tuh bah ganti kan hobinya. Tadi petinju Ren. Oh, berarti hobi yangnya beli ada nentuin kita. Ah lah. Men hobi beli apa? Hobi beli ya. Main sepak bola lah. Ah, ganti kan hobi beli tuh. Ganti apa? Jadi pemasak. Jadi pemasak beli sing nemen masak. Patuh yang ngasih senemen petinju. Makanya dengan nganti hobi anak bo. Ngegas Ripa.